Tol-tol-tol kalau tanganin si terus masih dasar lo di Indonesia makanya butuh kemudian apa dunia gilangnya sen amplifiero azat di upasin di ano butuh sa tayo kamlo san pumano ni saya itu so tuman azat beneficio kami tuli di Indonesia dan tenimo os manos para cima não por sila não tem todos dos mampus mau que amanhã e família aku na hohom lu i godkan masih aku na godkan sila não que cilunya yang amanhã i tilala para atalu como di sini manakan si Isidro Nanaudia, no amoknya i apa istilahnya para pelawan, bulat di para pelawan, is fertility for women. Ada itu na amuk sa. Saya mengalau tu tapi cok, itu na amuk para wapa di semua kawan yang amuk di kosa si pelawan. Saya mengalau tu. Lo baik sedikitnya akhir inspirasi itu. Aku suruhanu, Dewi di Habun amti tu, dekut ahi di penaknya sebuang kemain ni poro. Sambungan kita ino gaki tertekku sah akan tu ni sosok kalau ni amat kena di pusat peripunggat berkait takut. Lo, isti yang mau terpilih ni mereka tapi kurang terlalu logik, mereka spi aku. Senekai kini kita kami sekarang kelasir amat mana itu. Uno, man masupa ikan tunsalan man mazapo zani uno di satu mungo ko kamu lusu batas man maututol i anu bini di sebuah man atsago ban suli waktu kita tadi Yesus itu kita Yesus suli waktu bandar kita jigo manapak kau di masyarakat sebab dan isi-isi malah kita keluarnya kuam kita no. Saya pernah ibu yang menjadi dari senang malam tamu di pada yasunya. Saya pernah siang malam malam tamu si dan Zoria Lubini usaha malam saya yasu tok saya itu dia usaha kan. Menolak tu misalnya bagah binahangkat bini kita nemizu lalu kita tak attitude setelah public ni serta naik anu serta dilanta mona zaniji masya pribet na lugar kat juni no dia kita no manai seruan no permission di penalun sa umat saya apa binahannya di nalukat artis juga nabat dosa umat sahaja guna saya jadi tuntutan yang mesti muna kata mesti muna mama teh rasanya gua ini nam di sini lagi senalung di tanah sa itu juga di dunia nalukat ikan tuntasi jadi nam di sini lagi ikan tuntasi setidaknya kertas ni nama asing. Baik tu namun kayaknya duduk di sebelah itu dilatih. Istana ini di Sekuang di kantor sana, saya mula memutung Palau. Palu, profesor tu sudah memutung Palau. Di Afrika, gospelan start Palau Palu, campur ni mengkaji. Di Texas saya sampai sekarang lo saya kan tu menggaji semua gaji kecil Malaysia. Dan sini nana yang si Dita si Dr. Lizama. No, I knew Dr. Lizama way back because she was getting her PhD. She came and what did I know? Interview. The goal keep interview for what? Okay,
anak ni Dr. Susan, it makes me so proud of them. No, our island people, no, getting here, Titilu. No, the all that the countries and they finally reach it. I'm so proud of them because look now, without her and I, people will not come. But it seems like this thing is a very interesting subject, and it's the knowledge that we really have to hold on to it because it's a very rare thing. You don't find a lot of Surawans and Jawanti nowadays. A lot of them die, but they're dead now, and they don't have the chance to pass it down to the generation. But in my family, we make sure that our medicine stay within our circle.